Ebusuafo, mami mo bibia kwa aba enfambra GCN page so mesre na wa subscribe to my channel na wodo wonsa emia be on so ubenya notification ene sane news e de betum bia ubenya bi ati anasa ubenya bi ahwe e wo GCN page hamidi e de adwoa searching Oman Penny dada His Excellency John Dramani Mahama ena okase na eden sem ena Oman Penny eka Oman Penny nsem a okay na ne se ho afede obeka no kware Obeka no kware na no kware na Oman Penny dada se oka no kware oka ina ne se 2020 abato na yeto no ore His Excellency na nado dan kwakufu adu no di nkunim enti court omo koi eye Madam Jane Mensah EC boss twe omo twe na se stress NPP fu ina na omo sheda isan so man kase na omo nim face abato na omo we na emome no to kwana patapa bia na omo di fementi omo pese omo di fementi e na omo sheda ha NPP fu di asem ne court e twen na NPP fu so omo so ampa ba NPP fu so gina omo na so pintin say hey mo se dan he ne ha 2020 abato na eto mo se dan mo na mo wini na de enti abato ye tutia mbebebe yi na achi na mutumi anya kokudura begina nyame anim se den na ne nsem ne court na ne come and see wona won calculators anya adwuma wona wo committee wo Madam Jane Mensah no office wona wo soma won se won kwaje won phone na adum nti won kwaje charger ene adanse o mukodi wo court won se bi obebran hwekwem ene ne Ghana for kasa na abato ye to 2020 de ho benzempa na ede na His Excellency Oman Penny da John Dramani Mahama ababonti abeka se abato na eto no ore na nado na odi nkunim na sei na enseme no ekoi minim se achisco achensia secondary school na minim se achisco yare ba se enwum de me sa anwum no ya me nti asem o mo kantimintie ne me de ne ampofo agye nom ana se 22 3 4 anope wadwenye enti ose Oman Penny da John Dramani Mahama se no credit o kan ede 2020 abane de NDC di ngugo omo di ngugo kopu anyidoho ene asie du ketia part 2 nie wo go hwe wo mosquito betimi yi meme kopu anyidoho afri NDC udi agrokra ende jaka kra na enya ati kra Ghanaian Times say Oman Penny aka che yuta for so do ma se pass afa de o mate ase se o mo beko dem wo stress academic work no ma woman disrupting no edit school for na mutifia na mo bo say you ta for strike no o be pia ni nyina gum so say mo amani tua eti court aka kire you tag NLC say go back monko na monsanko enko twetwen enkomo Ghanaian Times amani eni amza for me de me ka menu abom na yetimi aba insight so mo am test na ya read insight me sramo me pam cho yera kwesi prato wu anyam na me di ade ya mochirema ne di ade no wa haidi obeka ne ofa paper simple so oni ha dia enanka meka se me boa no na ho na se me fa paper ma omo test Facebook ho ade maje adwuma na ye de Ghanaian Observer wie Oman Penny no man kan fa da no nyima di prekwen se bia ne na be mo mani age ba se me meti ara me ofa paper ma se ne zendi ana mabrekasa Ghanaian Observer no Oman Penny na do say civil society organizations and am open me say ye enya yi but still me bia me pono me twamo mo de nsusua bia mo famra me wo homa mom ana o chese jampo na kanfo vice president Dr. Baumia wo you target chiante no say de mpanimfo si tutu ana mo ni bi no ni aso afi hom Daily Statesman so say koku na say du nkete we de koku fight nketia na aye pinso na o se hwe why na so ayi ma free party no uyi mi anyi uyimia enyi we ye sema na no pay epieye e wo Daily Statesman no mu ebia na yadu the people's inside the people's inside e wo patrons p the patron of all the patrons, yes. Dr. Father Dixon, Papti, the great Papti, the greatest of all time. Those who don't know him, oh, they will know him. And if they got to know, they will understand that Papti is the greatest of all time. Nana Kobo 1. Sir Jofu Nina President Papa. Nana se untia sole. Nana. Yes, I say untia sole. I na catch him fencing. Isaac Odru. Ono na mo de be hye. Isaac Odru na kai. Nana me fi o moment e de akeka for ne ka. Isaac Odru se na se
ne so no di sika na nyanom ye yi o emfa ho enti na omo kire se momo ni di otimi do nsa left ye unsan check kora na momo no timi do nsa left ye okay what can Lieutenant Colonel Abba Amache 37 Military Hospital Oba papa bi my former girlfriend until say my one and only adorable girlfriend DCOP Habiba Chumesi Sapon Wabakra to be won see na nado ne go for tata our good people are one north east and more Savannah region near east and near powers ye won see na nado and ne go for e dia soldier for go voter region no team region at that time for voter suppression said dia be ya timamufo mu ye Ghana fo a o makodi Togo kurase ye mo nya dan e metwiri o mudin sabe predia sankwase asem ye bie kwan tum ama mbi before mo wa UK afa wie nset me ba Ghana betwire omudin o na mom Ghana fo makwa Togo de ya se ya mo nya de emma sanso mo ye de o mu ye Togolese sabe nkwase asem ene ye te Ghana ha ne yesu so itie ni ama we akodu ba bi akodu no ye no do ye ho that is our problem. I know why I'm saying this. Ya no do ye ho ya do ye ho ka Mahama pa Northern region ya kwato aba ama NDC ni MPP ya chemu 50-50 NC tie nyina yatim na onim se bia wo ya Mahama wa wo so ye de wa kwakotra wa se wo so make sure se eniama be koyi e wa parliament no musu leadership no moti wo ya kamasam ukoka mutaka leadership. I'm saying it without fear or favor. You will weak. I am minority leadership in parliament now. Sabra na babe mo minority leader. And I go 4 time no. You read you no mo ye. Even 109 recently. 106 as 109 na NDC e wono. You read you no mo ye. What has changed? And every bia ni approve. Woko ka benya nipa wa chire no maba be ma. Yes explanation bogus explanation bi no mo di abra. Weni waiting here yes. And ade aba be do ba bia yadu no. And ade aba be do ba bia yadu no. Si amye ni anya den e wo parliament ho. Hwe ohun say aya Professor Kwasibotwe waka. So what is Professor Kwasibotwe waka? Say your leadership na wo parliament no. Wo ma ni anya den. Said you say some of them are really doing well. And I'll continue to mention their names. The last of John Jinapo, Sam Jones, Winnie Alasa, Okujo Toblakwa, Honorable Erikopoku, Yamame, Ayatachimanoff. They are doing well. And I will continue to mention their names. Honorable Elizabeth Ajare, fantastic. Amunya compromise. Namu free samo ya Mahama. Munya mo samo. Muko na mukwache no. Godfather dame. Wo awase ki apomo da as attorney general in this country. 174 million a year judgment debt. Ya dia san Ghana kon. Ko defend Ghana, went me akwa ko defend Ghana. Wuti an wa ya who local champion. With the Ghana hand what local champion our Ghana go to UK and defend Ghana what in your defend yen na sama ba wo bia mi na so yie na eba bia niemam am ya hu ne akwaso miti bia ni wa mo be no tokro mo ha anges no mo reveal dia mo ya entre me se dia tina yi team Mensah ne di anim who signed the contract sa papa no ho da ajemano sa ajimani di ewo ma ye bi sese yi team Mensah sign contract ni di why mo fi sese be sabe ye mo fra bi ne te Ghana ho Godfred Odame attorney general so 42 years so 43 years wona wo ba ya ho sa we home champion local champion why international champion na defend Ghana ye international champions for Marietta Brew upon apia ye mo defend Ghana maritime boundary ho sam ama Ghana ni Cote d'Ivoire kwato kase atenase wo wiase nyina no edibua ama Ghana fie nyansa ene mo di ye adwuma enya kukukukuku ne masore te sadia wo chante mukoye we na mu de so no se tania na ni amera na nya bi ni mo si ne ba
obia timi wona Collins Dada e wo Ghana ha yen nyina beti asim yen nyina ya beti asim awifo PDS busumi watwe na moje Ghana for sika Godfather da mi se munnim cause financial loss to the state here mukwo PDS munyi sika 8 months no over $200 million no mukwo jema wo man no